4. cuten 2017 gospodov let od Drukagov. Prekrasni vodopad. Vidi do zgora kaj pa je vodat. Vidi go vreme tu ugao. Nije dolgo je provalio. Či skroz od dol mi je kraj. Se gleda tukaj, pogledate dogor, po banderje. Ubavim. Prema site strani. Se gleda me neko je naredno avion. Da, ja se ti slikam. Video je? Dobro da je video, aj. Da je na mesto. Namesti ga na aparat. Vidi ovo, samo ovo, gore. Ne ga ohvati. Odviži toliko brzo. Ovdje daje nas u vodopadu da te slikam.